अहनबद मरोई पाव बीजेपी ना इशू लोशिनबा होनबगी महुत्ता चोइरो लोंदुना लेरे हाइना पुनराकों केंद्र की एमएलए टीएस लोकेशोना हाइख्रे ई पाव स्पेशल जर्नलिस्ट अवार्ड 2025 ISTV न्यूज़ की स्टाफ रिपोर्टर निथो खोंजम सनाजावो मितई अमदी माइकल जुबनाम यावना पाउमी निपान पीख्रे इंडिया पुंबद चथरिबा नेशन वाइड स्ट्राइक मणिपुर सुमफम कयाद सवत्ख्रे अमदी तोंगान तोंगान बलोशन सिंगी मखादा लमदम सिगी मियामदा सेंथोक लमी पीनबा पाइखतलिबा थबक थोरम सिंह अमुक्का हन्ना मियेंग चंगबा मतम यौरी हाइ खुरुमजरी ISTV पाउमियंग ताबीरिबा सिंह मुतराम नोकचरी हौजि पाउ संदोकना पिजरी बीजेपी ना इशू लोशिनबा होनबगी महुत्ता चोइरो लोंदुना लेरे हाइना कुंद्राकुं केंद्र की एमएलए टीएस लोकेशोना ngasi chingarel tespur de leiba yai phalamjing kanglop YLK community hall da pangthokiba e pau tengwang loop manipur gi nipan suba mapok kumon thorom da haikre thorom aduda emeritus location na makhatana e pau tengwang loop na chahi nipan asida tawrakliba thabak thorom sing asi mioiba khunai gi damak ta segna kathokpagi khudamni isagi kanaba khak uraga miyamgi mangjagadaba oirabadi thadokpagi pangal leigadabani lup kayana manipur gi damak miyamgi damak kanna honarabasu lengak mawong baril ta daba mafam amada leirubadagi punna waminari manipur da hauji oiriba thokliba irangasi matam chana layeng hogdabadagi thokibani irangasi haurakpada leibak ngaklaga matau karamna irang thokaloi haibagi wakhalol amata sejinakhide MLA Yankai Laiba ruling party ki marakta lengak haitabana maram oiraga opposition party su san asibagi manakta leplubagi awafam da tare tingel da tainaba ngamdraga nasikhong da tainai haibagi phibam da opposition da leirabasu yummai thabikribani phibam asida miyamdi kanagi tungda inagani haibagi samam naba leirakle lengaga sina ningthina lengak trabanina lambi pumba chatpa yadre BJP di choro lolaga leire issue loishinaba hotnadre IDP sing December fawbagi manungda mayum da handil hangani hairaga mori amadi churasanpur gidi sangan khiroi hairibasi karigino haiba punna nainafam thoi haike imang lekha manipur se thugaine sangai ba jilong mi na taba ai na yada ba kuki yoga mai ke naga ko wari ni ni pasan adu ke pan maru pan utala khadu dengla dra adu hogike sakai na te jar ja koina to thoga na imang lekha manipur se masi kamai kama tamdu leta ba khwai na phara ba step pura ma ki khwai tom jinga ba sana ba manipur do oina ma ta matam da masa ki sanga ba una da to una ba kauna da kauna ba kiyana ba le do ya da ba adu kai na he le na mi du he chuta ba thoda ta do masi to thok pi na ga loina ko person pi na ga ko organization le na ga all CS punna ba all rajdi wala punna ba all MLAs ko nama members punna ba club section punna ba imaidel mara kadi santan punna ba authority punna ba intellectual punna ba nusina da ba le mo khudi ma sino loina to thong na ga na laiba machi ma sa ta na mai sai ma na se punna ba ta chen ni ji Tongan ba mioi kayana sarugya khiba thorom aduda lup asina sinba lemna EP khibagi thoromda sarugya khiba blood donor yankai nipan class 10 amadi 12 exam da thangta music amadi MIL Manipuri da subject topper oikhiba mahiroi mapan pungning thawat khe loinana chayas dagi lepalaitana piba hogadoriba e power special journalist award 2025 paumi nipan da khushina khe award phangraba paumi singdi ISTV news ki staff reporter ningtho khongjam sanajawo mitei ISTV News staff reporter Michael Yumnam, Impact TV News की staff reporter Elangwa Mushuk Maitei, Impact TV News की cameraman Laima Pokom Kabisandra Maitei, Sangai Express की staff reporter Moyangthem Khagemba Mitei, Ponafam के staff reporter Mission Oinam, Wangkai Angom Laikai Sana Lepak Paukse की staff reporter Robinson Wahengbam Amadi, Elite TV News की staff reporter Sana Hemamni. Central Trade Union na India pumba nationwide strike jathariba asida sawgaladuna Manipur gi tongan bam fam sing da su khongjang sangsin khre khongjang asigi sarukam oina Bisnupur district ki Nambol Kaithel da su landam adugi miyamna nomagi sintha leptuna strike jathakre
Nambol Bazar Women's Vendor Association Nambol na Sinduna Nambol Wakat Sanglenda strike sawat kiba aduda Association adugi Secretary Ais Kunjalata Assistant Secretary A Indu Treasurer M Chandanina Sarukyake Association adugi General Secretary Ais Kunjalata na Indian Trade Union na Sinduna Chai Kudingi Lepalaitana July Mapanda Leba Kumbai strike Chathaduna Sinmi Singi Kuchuman Hengatlu Manipur da Mahusagum Ing Tappa Hanjil Halu Manipur Pumbada Free Movement Yahanduna Highway Protection Force Thamu Nongmada Sandraba Yadraba Polam Sing Amade Hidak Langtaki Mamal Hanta Halu Amade Makal Maka Kayagi Awaba Micham Miam da Piriba Sing Asibu Miyam Kanduna Awaba Kokalu Haiduna Jangshiliba Kongjang Aduda Nambol Bazar Women's Vendor Association asu sagatuna Kongjang asi sangshin bani Haukiba chahi kayadagi Manipur da tangdu leitadana amade awaba kaya mayok naduna lerakliba asibu kokhan bagi mahutta micham miyam dagi awang ba senfam khonggatuna lut togduna leibaga manariba asibu lepnaba honabada Indian Trade Union na jangshilakpa khongjang khudingmakta Nambol Bazar Women's Vendor Association asu sagatkani haike Tawdaba yadraba ngasigi sahi supa sahi khudingi satharakpa All India cho imungi tawriba miyangi singi phanaba saphanaba tawriba thabak khudimakta Nambol Bazar Women Vendor na saruk yajagani amadi full support tawjagani loina na aroibada aina mama ama oina aduga patham phambi ama oina thamjaningbadi Manipur gi sarang naraba loisin phang khandraba mathong mang khandraba isa isu sing poingaung ro laiba amadi tangdu laitadraba Manipur gi filam ase amtang shanti oiba aduga filam da lakuraga mayam kudima amato oina mot manana hingna se haiba wakam su thamjari Prime Minister Narendra Modi na haukiba chai tara asida power pumba supai paishinaba Labor Court 4 Parliament ta pass tawkibagi mayukta ngasi India pumbada Central Trade Union taramathoina kauriba nationwide general strike na Manipur da su banking sector yauna atai hiram kaya da chauna akaiba pikre General strike asibu sagatuna All Manipur Bank Employees Association na su sinduna tongan ba bank ki employees singna saruk yatuna Imphal Urban Cooperative Bank Limited ki MG Avenue da leiba head office da protest atakre Chatakiba protest adu da saruk yakiba All Manipur Bank Employees Association ki General Secretary Soibam Indra Kumar na ngasi India pumbada chathariba nationwide general strike asi banking sector khaktagi nate hana leijariba labor law court kunmapan thupsillaga senjau paiba khara khaki yenglaga lebak miyamgi mayokta oiba labor court for industrial relations social security occupational safety parliament pass tokiba ase chanaba yaroi haibagi protest ne public sector ase muthatlaga private sector da loina sina thokpagi phibam ama lakpa sina lebak miyam da pirakada ba chaitheng sing adu mayok naraktingai da chana handana ba India pumbada pangthokpa general strike ni haike Bank court, sigi labor court mari khat koina tupsal ni have major demand sigi mayuk ni koina adu shrida koina to gariba major demand dia hadiba scrap to ni ko gi major sigi labor court mari shrida scrap to major demand sini hari sigi major horiba court se labor court sigi same effect with the lakador with banking sector the labor effects unemployment sector the agricultural sector the financial sector the including the banking sector insurance sector so the how will effects in the masigi bayo ta ko tongan tonba demand for the ko na ai kasi general structure for Government employees singna makoigi tongan ba demand tawduna India pumbada chathariba nationwide strike sagutuna Kumbalampakta leiba Youth Affairs and Sports ki complex ta Yas Employees Association na sinduna wakani phamduna khongjang sangshin ke Yas Employees Association ki General Secretary L Megavarnana Government employees singi phangpham thokpa hak kaya government na pithoktana leiriba sing athubada pithopiu hai ke Port ki sang di nong manu tangkalak pa nong tangkalak pun mara mo rekanda se port tangkalai pu dolai matam da dinga sai ki mai tha amagi manage to no honor pa matam da adu ki award pa du adu ki matik saung lai basne mara mo rekanda suma sing men thuna pangthok piu hai basne khoi thamjari se aduga akhoi ki daily wages ki so khoi si yauri daily wages adi employee amagi natraga labor amagi daily wages sing si adu ki mata handar lai sing si sang manana pi bi ba hoji lai ba samna da contract
contract employees na phangiba si phangbam thokte hojii leiba posi phangbam to ki yamdrabada contract employees amna phangbam thokba haiba si magi basic pay du di phanggadawni minimum the basic pay du pigadawni sigumba singsi meet to view ohen view akhoi praja singbu awabati ki kitang thangat piu haiba wafum sina kwen thamjari maroin Thobal District Manungi Honorarium Amadi Wages Taleriba Anganwadi Worker Amadi Asa Worker Singnasu Trade Union na Changshili Bakhongjangbu Saugaladuna Athokum Kaitel da Wakani from Chatakre Saruyakibi Amana Fundurakpada Port Kimamalna Atiapakna Wanglaba Matamasida Lengak na Piriba Kushumalasi Aduki Matik Pikre Matamga Sanaba Mawongda Kushumal Pibiu Haike All India Pensioner Association Manipurna Sinduna India Government ki Anoba Pension Scheme ki Mayokta Telephone Bawal Infal da su Wakani from Phamkre India Government ki Anoba Pension Scheme da National Pension Scheme NPS ki Makhada Unified Pension Schemes UPS Haina Lakpa Ashina Thabaktagi Potharaba Singda Pension Piroidabagi Mawongda Lakpa Asigi Matangda Yaningdaba Oina Mifamasi Pangthokpani Haina All India Pensioners Association Manipur ki President KS Basudev Singna Phongdorakle All India DOT Pensioner Association की President ने इसी मणिपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना कोई नंगसी फमजरीबा धरना से पेंशन की मतंग पेंशन स्कीम्स की मतंग दने पेंशन स्कीम्स की होजी इंडिया गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम ओम थोना खायरपा OPS All Pension Scheme NPS National Pension Scheme UPS Unified Pension Scheme मसिन सिंबसिंगसी सेमकपा अदुगा हानगी All Pension Scheme सिना कानाबा यामना फंगदबा अदुगा होजी अनोबा सेमइबा सिंगसिना India government ekoida pension si piro dabagi ama lakpa adugumbagi dharnani Anti-labor amasung anti-farmer policy gi mayokta coordinating body of trade union Manipur Scheme Worker Union Thobal District Committee Thobal District State Pensioner Union nasu ngasi Thobal athopam kaithel da wakanifam chatakre wakanifam adu da sarugya kiba pensioner amana lengakna pensioner union da pigadaba kudong saba kaya ama ngasi phawba pidana thambire Center na piriba DA ga Manipur lengakna Manipur gi pensioner singna piriba DA asiga yamna chawna khetna balei All Pension Scheme chanaramba adusu lengakna New Pension Scheme haina hongdokre masina pensioner singda hena awaba mek na hale maram masina hana chanaramba All Pension Scheme adu chanahanbiu haike aikoina punamakse hanagi OPS haibadi All Pension Scheme sida adumuk PBO haidana सरकार की मफमदा अखोइना दाबी तौजबनी मसी अखोइ कंटिन्यूअसली मतम कया की ममांगदगिसु अदुमक तांदुना लाक्वा सरुक अमनी ngasi bawda pithok pidabadagi ngasi so mu अखोइना नहोंगना हाइबा अखोइगी दाबी सिंगसे अदुबा मतमदा पिथोक पियु हाइरगा ngasi की मफमजे समजबन India lengakna sinmi singi mayokta oiba Labor Code for National Monetization Pipeline amadi lengaki department sing khongjel yangna privatized tawrukpagi mayokta Central Trade Union Taramathoina India pumbada general strike kaukiba adu mai pakna chathakre haina MSC I2 Manipur gi General Secretary L Sotin Kumarna Rup Mahal Tengta laiba Irawat Bhavanda Paumi Singh da phongdokre Coordinating Body of Trade Union Manipur gi Maruoiba Miyoi Singh yauna pangthokpa paugi mifam aduda sotinna makha taraduna ngasi pangthokiba general strike aduda BSNL banks LIC postal gi employee organized amadi unorganized worker crore yankai henbana sarugya kiba kaknatana khwairaman kaichel phambi ima ibel amadi dukan phamliba dukandar amadi tongan balamda leiba sinmi kyasu sarugya ki haina phongdok kibaga loinana hauji paliba lengagasina midday meal asa amadi anganwadi worker BDF na chingba miyoi singi akhanaba thoksel paikatuna makhoigi khusumal tha amada lising kuntaruk tagi tadaba pigadabani hainasu phongdokhe Baru demand sing marakta all pension scheme mada hosik hanjal halu new pension scheme na karmachari sing da makan kya ge awaba sakeng phangane ab sa koi khange sinmi singi khusuman thamad lupak ising kuntaru pigadabne haibase ekhoi karmachari sing sarkar gi central sponsor scheme midday meal gi worker sing thamad lupak ising namakak asa worker sing lupak ising ani hum khak Angalwadi workers sing, ekhoi BDF ki workers sing, press ki chinaw sing na phangiba adu khusuman sine mi karamaina panba yagani. Oiriba basta mayam sing se masi ekhoi khudakta sarkar na khanaraga athuba policy ma yathokna maduli policing kun taru
तगी तादर फंगनबगी अकनब डिमांड सिंगसे मसा अखोय पुखतपने Manipur थोकलिबा चाही अनि हेलबा इरांग असिना स्टेट असिगे सेल थोंगी फिबम सातिना सोक्चिल हले लेंगाकना तोंगान तोंगान बा लुइसंग सिंगी मखादा लमदम सिगी मियामदा सेंथोक लंबी पीनबा पाइखलिबा थबक थोरमसिंग अमुक्का हन्ना मियेंग चंगबा मतम यौरे हिरम असिदा मियेंग थमदुना ISTV न्यूज ना लंफेलदा लेबा स्टेट वेटरनरी डिपार्टमेंट खके कैम्बेल मुथतनबा चलाइबा डक ब्रीडिंग फार्म दा कोइना चलुबगी पाउदम अमा अगर हुजिक लेजरीबा मफमसी लंफेल पातलैबा स्टेट वेटरनरी डिपार्टमेंट की डक फार्म दुदनी मतममदा मफमसिदा गानु मसा पुथोगा मणिपुर की लौमी सिंगदा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की मखोयदा डबल इनकम वैननबगी दमकता मखोयदा सेंथोक हेना लैननबा गानु मसा सिंगसे अताबा ममलदा पिरमी अखोन हुजुक उरीबसना इनक्यूबेटर मशीन सिंगदुनी लिसिंगनि तरामापनगी ममांगदगी इसिंग इचाव हंजन हंजन थोखिबना मरम ओरगा मफम सिन नमधगिबा दुगा इसिंग शोटखिबना मशीन सिंगदु सेंबीदबना मरम ओरगा मतमदुदगी हाना गानु मसा पीरगा लेरमबदु हुजुकती लौमी सिंगदा वानरबा मतमसिदा होंगबा ममलदा गानु मसा सिंगदु फंगनबा ngamdri अदुगा ngasi अखोइना उरीबा मफम सिदा हुजिक लेरिबा गानु सिंगसी कलिंग स्टेज नि मरुम कोकपा लोयरगा मखोइसी मसा चानबगी दमकता थादोखिबगी मतमदु ओइबा गानुगी फिबम दुदा लेरमे अखोइना ngasi लाक्सबा मतमदा अतोप मफम सिंगदा गानु मसा तोंगान तोंगानबा स्टेजिंग मसादगी योखलकपा मथंग मथंग रोटेशन नाइना लाकपगी मवोंग दुदी उजय दुबु अतोप गानु मयाम अमा का हेना मतम अमदा लोयरमबा दुमाइना लोयदना अदुगा मरुम सिंग मसा ओलहंदना हुजिक मयामदा फंगनबगी अताबा ममलदा लोमी सिंगदा फंगनबगी पोतुमदी हुजिक लैत्रि डक फार्म सिगी मनुंग दा लैबा पुखीनी मयामना सोमदा हुजिक लैरिबा उबिरिबसे मतम अमददी मसी गानु थादोगा गानु सिंगसिगी इरोइफम मखोइगी मसाना ननबा हेना मसामो फननबगी अदुमाइना सिजनरम मफमने दुम ngasiदी फेंसिंगी खुदोंचादबा सिंगसु लैरे नापी सिंगबी याम हेना हौजनगिबना मरम ओरगा ngasiदी चंगसलगा फजन मसिदा सिजनबा ngambagi पोतुमदी उद्रे मफम सिदगी पुथोकबा फर्टिलाइज ओइबा एग सिंगदु इनक्यूबेटर मशीन से यादबना प्राइवेट की फार्म सिंगदा गानु मरुम सिंगदु कोलहलगा हुजिक मखाताना ब्रिड सिदी मुतन मदम लैरिबा स्टाफ सिंगसिना यामना कन्न होनबगी ममीदुदी ताई अदुगा खाकी कैंपेन सि मणिपुरदा मफम सिदगी फार्म सिदगी हुजिक अदुम मफम मयामबदा फजना लोइनरगा मदुगी कानबदी लौनरी अदुगा लैरिबा गानु सिगी ब्रिड तुमक्सु ngasi ngasi mak mafam sidagi haudokiba mafam simakta dasu muttana ba staff singsina su yam kana hodari hauji nganu masa puthoktragasu mafam sida lairiba nganu singsina kokpa masa onaba marum singdu dum lomi singda akhangba lomi singda de dum subsidize over rate ta nganu marum amada lupa tara da piraga nganu masa sing puthokna ba marum singdi mafam sidagi dum puthui hauji thingnari ba khudong chada ba sin incubator machine yada ba sina masa olhan bangam da ba sima leire aduga puki singi fencing si leitabana mar moraga nganu se thadu ga su mangi bagi khudong chada ba mayam amu su thingnai aduna fencing si mapung phana tobiraga di leiriba staff sing sina senajabada thudukpa awaba leiroi haba wafam dudi thambire loinana hojik laiba wafam di incubator machine si yaraga di karigumba mafam sidagi nganu masa sing si puthokpa ngamagadi matam amada pirambagum na ngasi su leiriba irang sina maram moraga मियाम वानरबा लोमी सिंग वानरबा स्टेट सिगी सेंट्रम की फिबम फत्रबा मतम सिदा अहोंगबा ममलदा मियाम दा nganu masa sing si ataba mamalda phanganba ngamba taragadi lomi sing sigi सेंट्रम की फिबम फगलन बदनतना स्टेट सिगी सेनमिलन दसु अचौबा कानबा मदि ओइगनि हाइबा वाफम दु मफम सिदा लागा खंगबा ngamjai वीडियो जर्नलिस्ट जीवन कोनसम इंद्रा लोइनना पाउदम जरिबा लोंजम गुनासंद्रा ISTV न्यूज लंपेलपाट डक फार्म KVK Thobal Sinduna Mushroom gi Maru Puthokna ba unit amangasi KVK Thobal gi office complex ta hangdokre Nabatna sanction tawduna mushroom spawn production unit ama hangdopuki thoramadu da Department of Horticulture and Soil Conservation gi Director K Devdatta Sharma KVK Thobal gi head su oiribi senior scientist Dr. Jesma Rani Sarangthem
Nabat Imphal General Manager GM Partha Mandal, Manipur Rail Bank ki Chairman Abhay Kumar, Rice Research Station Wangbal ki Breeder L Santikiran amadi District Agriculture Officer Thobal TS Jay Prakash Sarukya ke KVK Thobal gi chahi gi oiba newsletter ama phongbaga loinana Farmer Producer Company FPC kharada sprayer singsu yenthoke. Horticulture ki Director K Devdatta Sarmana piklaba supikna asigumba mushroom gi maru puthoknaba unit ama KVK Thobal da hangba ngamba asigidamak Nabat amadi mari lainaba pumbabu apianba phongdoke. Manipur gi mapalamda lairiba Farmer Producer Company Organization kayana mai pakna thabak toba ngamlaga Manipur dadi karigidamak mai pak ngamdribano haibagi nungnangba wafam phongdoke. Masibu mai pakhan ba ngamnabagi damak farmer singna marom dom thabak tobagi mahutta punna honaminaba amasung matamga chunaba scientific method sing sejinaduna tangai phade haike. POC sema me sema ga akoi si government gi kariyumba grant khar phange makoi gi kariyumba khudong chaba khar phange sema loi bragana adumak masi sidharakpagi phium da leiba hingat pa haigat pa ngamdriba masi karigino haibisigi matang se masi kupna nei nedringai da APC si karigi semino khang thokaya samna haibada farmer producer organization or company haibit taragadi farmer mayam singche amamam ta tawgi mahuttana mana tawriba thabak thoram agricultural activities natraga any sort of activities da group semaga farmer singche group semaga yam fazana niyom sumna systematic koina scientific koina thabak tawdubu farmer producer company gi yam marueba basic koiba magi machakse adunia akoi ahanba magi pandamse. District Health Society Imphal West National Health Mission amadi Dental Unit Urban Primary Health Center Singjamaiga khusam naraga nomagi oiba National Oral Health Program ama Pettigrew Junior High School da pangtokre. Tharomaduda CMO Imphal West Dr. NG Dayabati, DNO NOISP Imphal West Dr. L Thompson amadi Senior Dental Surgeon Urban Primary Health Center Singjamai Dr. T.A. Sarita Susarukya ke. Tharomaduda athaiba bethunglen oikiba Imphal West ki CMO Dr. NG Dayabati na School asigi angang singi ya amadi atay ana ayak yaur kumatamda pau pibirau angamba mateng pangani haike. Senior Dental Surgeon T.A. Sarita na yaga marilay na ba wafam kaya thamke. Hawkiba July Marida Manipur University na lauba Bachelor of Education BEd ki anisaba semester examination da flying squad oina lakpa oja nupi ama yauna oja ahungi manungda oja nupa anina exam thariba mahiroi nupi da kari amata khangalamdana furit ki mapanda amasung manungda panba furik hawda humduna check tawi haibagi wahodagi University asigi manungda charangnaba thokliba asi Laibak Tibani Haina Socialist Students Union of Manipur na hairi asigumba thonga si mahiroi khunaibu ikai ba pibani mahiroi nupi sing asina laibak miyam khangna ikai iki hundoktuna phongdokrakliba wafam sing asi taraina lobu yaroi mitai khunaina nupi oibi singbu awangba thakta thamduna ngasi fabu lakle tholiba wathoga sigi inquiry sathari haina namsinduna thamnaba honaba laibak Tibani Losinduna Tambasu Yaroi, Watoga Sibu Lan, Honaba, Honaba Sisu, Laibak Tibani, Karigumba Tado Asigi, Marie Lainana, Mairoi sing that Nungaitaba Amata, Togan Be Yaroi, Makogi Damak Union Asina Sub Jana Tegnagani, Watoga Sigwaroshin, Dean of Students Welfare Amadi, Bishina, Bubiro Haike. Hawkiba Jun Kuntaretagi, July Taru Fawa, United States of America, USA gi, Birmingham, Alabama, the Pangtokiba, World Police and Fire Games 2025 ta Manipur dagi Lesang Them Kumar Jitna Men's Sport Physics ta Silver Medal 50 years Bodybuilding da Silver Medal amasung Wrist Wrestling da Bronze Medal loduna punna medal ahum lobangam duna Manipur khaktagi natana India gi mai purpangam kre Hauzik Manipur Police Sport Club MPS da Zamandar oina thabak tawriba Lesang Them Kumar Jitna asiguma lemjaningai oiraba medal sing asi lawrakpada Harau Nungaiba Fongdoktuna Apunba Fitness Center, Fitness and Consultancy, Nagamapalgi, MD Yumnam Hamletna, Luchingduna, Trainer Amasung Trainee Singna, Imphal International Airport, Harau Tayam no Okre,
एयरपोर्ट की लाक्लब मतुंगदा नागमपाल रेम्स रोड ता लेबा अपुनबा फिटनेस सेंटर फिटनेस एंड कंसल्टेंसी दा मयामना अचम कुदोलसिंग पीदुना हराव नुंगाइबा फोंदुखे थरो मधुगा मरी लेनना लेसांगथेम कुमार जितना मालेंगी ओइना पांगथोकपा कंपटीशन असिदा सरुक यादुना तोंगान तोंगानबा इवेंट अहुमदा मेडल अहुम लौरकपा असि नुंगाइबा फावे हौजिक मरु ओइबा कंपटीशन खरसु मांगदा तादुना लैरी मसिदसु सरुक यादुना मेडल लौरकनाबा पांदम थमली लोइनना माकी माइ पाकपा असि यौरकनाबा होनाबदा थौना पीखिबा खुदिंगमकपु थागतबा फोंदोखे अदो पांथोकदरबा बैंकॉक ता पांथोकदरबसु आई सरुक याजगदोरी सिदसु आया तौबिरमिबा मैम नाइंगोंदा पिबिरइबा आई चाहीगी आईगी मास्टर कैटेगरी दा मतम मैम सांगना सानजरकपा अदुबु टाइटल हायर अचीवमेंट दि लोबो ngamjरकतबा हाइजे तारे स्ट्रगल लोइन तौजरकदो हंदक से आईगी दि हायर अचीवमेंट लोजबनी दो मसीगी मैम तौबिरिबा एनकरेजमेंट पिबिरिबा मैम नाइंगोंदा वार्म वेलकम तौबिदना स्वाइन थागत पिसना आई मतंग लाकदोरिबा एशियागी कंपटीशन जो आई सोइना आई मैमगी थाजबा आई मेडल लोप ngamnaba होना जनिंगबगी अदुमई नोट अमा पिबिरि मजिगदमक्तबा हाना थागतचरी थरो मधुगा मरी लेनना अपुनबा फिटनेस सेंटर फिटनेस एंड कंसल्टेंसी की एमडी इमनाम हेमलेटना जिमसिगी सु यामना मरु ओइबा मियोय अमा ओइरिबा लेसांगथेम कुमार जितना ngasi मेडल अहुम लौरकपा असि चाउथोबो फावी मखा ताबदसु माइपाकपा ओइसुनु हाइखे कोई कनोना ओजा कुमार सिना माना वर्ल्ड स्वाइना वर्ल्ड पुलिस मीट माना सेकेंड ट्रक से कोई अपन फिटनेस सेंटर तक मत हनिया इतना हराब फौजे नुमाय फौजे माना मथंगी लाखद्र माई कमीशन माई पाक प्रोक्शन है कोई अपन टीम की साइड हाइजरी मणिपुर हौखिबा पुंग कुनमरी की मनुंगदा सैंपल 15 टेस्ट तौबदा मियोय अहुम कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे ngasi नौना पॉजिटिव ओइरक्लबा मियोय अहुम अदुदे इम्फाल वेस्ट तकी अनि अमदे इम्फाल ईस्ट तकी मियोय अमने ngasi मियोय तरुक डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनना हौजे फावबदा डिस्चार्ज तौखिबा अपुनबा मसिंग 239 यौरे एक्टिव केस 39 लैरी हौजे पावगी मर थना अतेन ब्रेम तलौचरी मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तना नकमही चेलबा अमदि खंगनाव मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप हक्चांग फन थमगे हायरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग याउना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमु करिगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुरदसु हौजिक्ति अवांग बथाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताक युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल वे होप मीट्स कंपैशन अकुपा मरोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोइगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तौबिरउ होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक्सिबु गाक्थोकके हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक की मतुंगना मैम तराम नोकचरी मखाताबा पाउदा खुराई कोंगपाल थौबानदोगे नेताजी मेमोरियल क्लब मणिपुर लेंगा के डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का खुशमनदुना नोमगी ओइबा सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल हाइबा हिरमदा नोमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोखरे कोंगपाल लाइश्रम लेकाई खागोपम लंपाकता पांगथोकिबा थरमदुदा निंगथौबुंग लेकाई की ओइना कंगलई कनबी BLF चिंगांगुम लेकाई की ओइना पलेम सिंथा BLF साजोर लेकाई की ओइना सलाई तरेत अमदि लाइश्रम लेकाई किना लमयान BLF लेकाई मरीगी विलेज लेवल फेडरेशन BLF सिंगदा डिपार्टमेंट की माइकेदगी अवेयरनेस पिखे ngasi ki thoramatuda environment and climate change ki director Dr. T Braja Kumar program officer Dr. MD Habibullah Khan SK Gainaimai Netaji Memorial Club ki president Premananda Saryamcha amadi Directorate of Craftsmen and Skill Development ki hanagi joint director Thokchom Mani Babuna Mithungnen Singh oina saruk yakhe
ngasi gi thoram adu gi sarukam oina department ki maikei dagi plastic bottle bank su Netaji Memorial Club ta khushina ke Laira film production gi ahanba film Game Over haina mingthonba Manipuri feature film gi yaifa thongni thoram ngasi Uripok Sorbon Thingel da leiba Imphal Public Library Hall da pangtokre thoram adu da filmmaker Laimem Surjakanta Sarmana Laira film production gi ahanba film Game Over haina film ase top pa tongan ba wari amada yumpham oiba film amani miyamna su hena khangi aikoi gi puthokliba film sing asigi market leitabana ngasi su film पुथोक्सरिबा प्रोड्यूसर सिंगदा अवाब कया मयoknadabnate thabak ama tawbada khwaidagi maru oiribasi thaksi khasi ngakna mathak thongba singbu nolukpa utpana tawriba thabak adugi achawa mai pakna bagi lambi amani haibasi aikhoi matam pumbada haike thorangamari leinana Game Over film asigi lyricist screenplay amadi director Dalom Guru Mayumna fight scene gi ayamba sarukamadi atai shin kharagi oina Bangkok Thailand dasu chatuna namgadawre Game Over haiba film sina piriba message ti miyamgi mangna ba thabak taw fatte haibadu utpani haike film sida mapungoina saktam langliba singna silhaiba ithoi sadananda sana loken amadi idhongni film sige producer na Edison Konthokjamni amadi cinematographer amadi editor na Regan KS ni haike film se ge message da miyam gi mangnaba thabak tawbasima fatte ma hojiki world se yam fatre ko miyoi bana miyoi bobu yam sathena namthe chare angam bana ngam da basing loi hatana kotana lore even human gi body gi kayat fo yole body kaya yon ba kangbu sing side kaya phaiba moi gu fatta bagi amasu moi shakti se kyam lege moi na kana samnaraga sigum track se tawbagi haibado film se utkani aduga film se kamai tawdana mokoi na sigumba mayam side sida chaitheng piri se laksil kadagi kamaina moi se Game Over in moi gi life se moi gi game gang se population laga Game Over in law ki kadagi have se film se action utkani Wakalon Manaba Apunba Wama Kangleipak Amadi All Manipur Recognized Private School Welfare Association ga Yanakibagi Matung Ina Miyangi Luching Purel Sing Shibam Oza Akabagi Mami Photo Tampaki District Kuring Maktalaiba School Sing that Tetpagi Kongjang Paring Naina Sangshilakpagi Manung Chana Ngarangsu Bisnupur District Imphal West District ki Mafam Marida Photo Tetpagi Kongjang Sangshin Kre School gi authority ka yana duna Sangshin Kiba School Sing Adudi St. John English School Nambol Special Regular English School Nambol Azad English School Maitram Imprint Science Academy Changangai ni ngarang khokjana tu da wamagi present morang them naw khomba miteina luchingbaga loinana wamagi thobuba kyasu yauke Manipur State Rural Livelihood Mission na kumbi sigi bora yangbi gram panchayat ki manungchan leiba wangu sanan khongda saturated base intervention program amahauto kre tharomadu da kumbi assembly constituency ki MLA Sanasam Premchandra MSRLM ki official kyasu sarukiyaduna bora yangbi gram panchayat asigi tongan ba khungang kayadagi lakiba nupi chamyangkai henbada mission asigi makada self help group semduna khungangi nupi singi senmit lon hena fagat hananaba lengak tagi kari kana ba khudong sabasing lobaya habagi matangda MSRLM gi akhang ahi official singna macha khaina khangan ke thoromaduda MLAS Premchandrana Department of Rural Development and Panchayati Raj na khungang chaukatnaba thabak thoram sing paikhalakliba asida khungangi senmit lon su hena fagat hanaba MSRLM na khungang da chatuna nupi singi senmit lon fagat hanaba paikhalak liba kaya asigi kanaba sing lahongna naba honasi haike thoromaduda borayangbi gram panchayat ki administrative committee ki chairman TS Romesh Upa Pradhan S Mani BJP Kumbi Mandal ki president Seram Angokshana BJP Bisnupur district committee ki VP KS Laxman Chingbana maru ebme singwena sarukya ke dak chathiba irang sinamar moiraga silpa koi myam yamna handari ani tade koi ngakam karom dagino sasing dektam dabe ade no misi nagadaba tawdaba yade dal anai jaw ko habi yade adra sugum labat tuan ba gramen di lakpa khungdang da leiba si san mayam singi state gramen lamdi central gramen pai khaliba tuan ba kanaba mayam singi se koi longmi nabi henabi tawsi Sugnu sigi manung chanba wangu gram panchayat ki ward number 5 wangu laifam amom lekai gi drain system yadabana maram oiraga leptana chuba nongna ising senthokpa ngamdana leiramba amadi lekai adugi leiriba yum singda ising thomjilakadaba kayadagi kannaba paikhalakpa khongthang oina wangu GP ward number 5 ki member in charge Sanasam Chandrana lamdamadugi miyamga punna tongan mafam anida uku ani haptuna ising chenthok hankre
makha tana lekai asida ising sen thokpa ngamdaba mafam kharadasu culvert hawkigani hairi asiguma kutung sadra mafam asida tung koina satpa yagadaba mafam ama mari leinaba singna yengsinduna mafam asida paka drain semnabasu lekai adugi miyamna lengaki pungning su chingsilakle Sri Sri Govinda Jiu Bhakti Grama Kendra Vidyalaya na Sangit Natak Academy Ravindra Bhavan New Delhi gi sponsor makhada ngai khong khunau dat numit humni sathagadaba workshop ke ngasi nini sanba numit ki thoram pangthokre thoram aduda retired professor head department of urology RIMS amasung Patanjali Yoga Nongin gi present professor Sinam Rajendra Gurudev Doctrinaire Swami Manishna Singh Guru Mayum Dhaneshwar Sharma Taurem Gauram Mohonasu Taurem Gauram Mohona maroi me singwena saruk yaki bagaloina mi kyasu saruk yaki Mitai irol iek loina shilol apun balup Assam Milal gilamjing makhada bam Zarul Tala Mitai Club na sinduna nimit tarani goiba mitai mayak takpi tambi bagi thoram ama hudokre thoram aduda mitai mayaki oza RK Mangleshna Milal Assam gi president Sharam Herajit Maifa gi president Thangjam Brojena chingbana maroi me singwena saruk yaki thorongi wahau dopira tuna RK Mangleshna na Aikoi imalol amasung iek asi mitai ama oina hingbada tatna thana yadraba igi mari gumbani maramaduna aikoi pumnamakna haina ba hona minasi haike Seram Herajitna Assamda choina khundari ba maitai singna isagi lol iek khangna ba hona ba mathautai hauze aikoi gi lol asi Assam gi official lol oina Assam lengak na lokshile aikoi gi iek su school singda tamba yare aikoi pumnamakna matam manghandana tamna ba hona minasi haike Art Society Manipurna Sinduna Laikhidraba Saknairaba Layekpa Rajkumar Chandrajit Chana Arcasius Singhi Chahi Chama Suba Mapok Kumon Palange Sarukam Oina Lagiba September 3 tagi 12 fauba Arcasius Bird Centenary Art Exhibition Haina Mingthonba Art Exhibition ama pangthuklagani Saruk Yaningba artist singna lakliba August ki tang 15 fauba manungda painting amasung graphic ki artwork sing Art Society Manipur gi office ta thagalakpa yagani exhibition asida utnabagi damak khangatlaba lai singi maraktagi award amasung honorable mention ani pinabagi damak lai ahum khangani hairi Olympic Games ta India gi medal logadoriba si Manipur gi sanaroi singni masigi pandamda Indiana bid toriba 2036 Summer Olympic Games ta saruk yaduna medal loba ngamnaba haujitagi semba chap chap matam oire Kumalampak Standard Swimming Pool gi watliba steam bath Sona bath ice bath yauna atei awara passing amadi pool asi matam chana sana Manipur lengakna yengsilabadi Olympic Games asida soidana swimming gi medalist puthokpa ngamgani hairi Hiramasda network asigi senior sports journalist Ben Thongsamdagi paudam ama Manipur lengangna miyeng changbiba watpadagi semjin sajin bidraba Kumanlapak Sports Complex ki swimming pool da hana international swimmer oiramba NIS swimming coach Laitonjam Santos na lakadoriba sayi sogli singani sumna kunthar tarukta India na yumbu oiduna pangthokadoriba Summer Olympic Games ta India ki maut sinduna Manipur ki swimmer sing saruk yabang ngamnaba katokpa amaga loinana international swimmer Laitonjam Lanchen ba yauna atai masak nareba swimmer sing tambi takpiri Coach Laitonjam Santos hana international swimmer oirambata natana swimming da NIS qualify oiduna sogli sing ani sumna mapandagi sogli sing ani sumna kulumdoi phauba sanglaba sahi 13 rom Karnataka Bangalore da tongan ba academy sing da thabak tormlaba matungda Manipur da laktuna Manipur sarkar gi European Sport Department ki ayaba lauraga swimming pool in charge wazan nabagi makhada RCC advanced swimmer sing haujik phauba tambi takpiri award apana thalaba Manipur gi amatangaraba Kumalampak Sports Complex ki swimming pool asi lengangna long term policy amagi makhada akhanba miyeng changbiduna waliba infrastructure sing matik sana phangan biribadi India ki tanatana state asigi masak naraba swimmer kaya putopanganguni haina coach Laitonjam Santos na network asiga akhanana unabada phongdorogli Aigi ming Laitonjam Santos IX international swimmer ni Bangalore academy afabada facilities mayam leiba mafam da adum package kasi yam sawraga nungaina leiba mafam dagi aina sida lakibase ai iramdam sida aina sanabada akoidi Manipur sidi sanabagi lamni loina pithok sarpa mayam yawi adu aiju amuktang aina khallaga
स्विमिंग से अना इंडिया की चैंपियन से इंडिया की मांग थाग चलना अना होनबगी पांडम लागा इंडिया ओलंपिक से सिंबगी बैट लोबगी हजिकी लोंग टाइम अना विजन उरगा अगांग से सही हजिक निपान ट्रांगा मुकी मनुंग लई अदुगी मतमदुदा सब चाना पिक टाइमिंग तागदबा अदुना लोंग विजन अमा सेमगा अना इसा से अदुम कोर्स अमा ओइबा सी गवर्नमेंट की सु ओइबा नते अदु ओइदबनिना इसा अदुम कथोकपनी अतोपा आई कैसु तौद्रे सिदा कथोकपसे नतना अदुम अयुका नुंदिन का ट्रेनिंग तौबा मतम मतम की ओइना अदुम आई ट्रेनिंग मचा मचा गुम्बा अदुगी फॉरेन कोर्स ग्लोबली करम्बा ट्रेंस ता चली करम ट्रेनिंग तौरी करम्बा रिकवरी की सिस्टम तौरी हाइबा मैम सिसु अदुम कैसेप तौना अदु फॉलो तौना होनाबदा अदुम मतम मतम की ओइना पैसा संगदबा अदुम मदि नते अदुबु चैलेंजेस सी अदुम लई हजिकसु चैलेंजेस मैम लई ट्रेनिंग की इक्विपमेंट्स की अदुगी स्विमिंग पूल की वाटर क्लैरिटी ओइदबा अदुम मैम लई अदुबु अखोई मणिपुर लाइरब लेबा अमा ओइबा अदुगा थौदोग याम थोकपा लेबा अमा ओइबनि कैसु यामनजु आई कनादसु ब्लेम तौनिंदे अदुबु स्विमिंग बु नुंसिबिबा स्विमिंग बु पामजबिबना अखोद मतेंग पांग तारदी इन तौजरिबा ट्रेन तौरिबा अमदि मणिपुर की स्विमर सिंगसि यामना फबा मसादा पिथोक चप इनबॉल क्वालिटी यावजरपा अमा ओइ अदुना अइना आइगी वाखंदा आइसु कथोक चरगा अंगांग सिंगसु कथोका अखोई होना मिनरगा ओलंपिक सि अखोई अदुदा मेडल लौनबगी आइगी वेनदी पांडमनी अदुगा सिदा स्विमिंग नुंसिबिरिबा स्विमिंग पामजबि मिना आइगी मोगी मतेंग सुई लौजनिंगी एशियन यूथ चैंपियनशिप से असेंबदी स्विमिंग की अंडर 17 होबने अदो मागिना जस्ट 14 गत गाइरिबा 14 प्लस से अदुना परफॉर्मेंस ती अजिक नेशनल रिकॉर्ड से माना थंबनिना परफॉर्मेंस की दी आई क्वाइट श्योर ओय फजना दुम पे कनी खल्ली अदो मेडल सु आई फंगनी ने खल्ले अखोगी स्विमिंग बु नुंसिजबा अमदी स्विमिंग बु पामजबा स्पोर्ट्स बु नुंसिबजबा सिंगना मणिपुर दा हौगलिबा प्लेयर अमदी स्विमर मरुइना स्विमर सिंगसे यामना ममांगदगी सोलगा लेरंबा अदुबो हजिकती परफॉर्मेंस खरा फजखले खरा मियेंग संगबिरगा स्विमर सिंगसिदा हाइना परफॉर्मेंस पीनबा सपोर्टिंग स्टाफ कुंबा हेना मन रिकवरी सेक्शन सिदा हेना मियेंग संगबिरगा खरा गवर्नमेंट सु अदुगा मागा मरी लेनबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगनसु खरा थबक तौमिनरदी आई अखोगी नेशनल चैंपियनशिप जा कोइना सोइदना दुम कोइना डोमिनेट इंडिया दा तौरगा चटपा ngamni naina इंटरनेशनल स्विमर लाइटोंजम लंचेनबा बहारेंदा सही सिगी अक्टोबर थागी तांग कुलुमदुइदगी कुंतरेट फाउबा पांथोकदोरिबा अहुमसुबा एशियन यूथ गेम्स दा इंडिया की टीम दा सरुक यागदोरी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ना इंडिया की स्विमर तरामरी खंगटपदा मणिपुर दगी लाइटोंजम लंचेनबा खनखिबने सही सिगी जून थादा भुवनेश्वर दा पांथोखिबा हुंफुतरा निपाल सुबा सेनियर नेशनल चैंपियनशिप की 50 मीटर बटरफ्लाई दा नेशनल रिकॉर्ड थंबद नतना 100 मीटर की बटरफ्लाई दा नेशनल रिकॉर्ड थमखिबा असिदगी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ना लंचेन बबु खनखिबने हौजे कोच लाइटोंजम संतोष की मखादा पांथोकदोरिबा यूथ गेम्स असिदा अकनबा ट्रेनिंग तौदुना पांथोकदोरिबा यूथ गेम्स असिदा फजबा परफॉर्मेंस पीदुना भारत अमदी मणिपुर की माई पुरपंगमनबा कन्ना होनगनी हाइना नेटवर्क असिगा अखनन उनबदा लाइटोंजम लंचेनबना फोंदोरगली आइगी मिंग लाइटोंजम लंचेनबा अदुगा बागी मिंगना लाइटोंजम कांत मैते मागी मिंगना सखेलबम सोनिया आई हाना निथेम बुके मपांदा होगी सनाउबी अदुगा सदमेन तोजरमी मतम खरा लेगा मतुंगा आई मोनम कॉलेज तक लोइजरे मतम खरा सर्ट होय मखादा आई हजिजिक लाइटोंजम संतोष के मखादा आई कोच ओइना एखोगी इंटरनेशनल चलजु नेशनल चलजु मागा दुम पुन्ना अखोगी कोच ओइना चचरी अदुगा आई हजिक स्टेट 2016 दगी थोक्चरी 2025 पो अदुगा नेशनल मरी सुरे अदुगा इंटरनेशनल अमुरक तक चतेगरी आई कान होनरगा दुम मेडल अमसुंग रेकॉर्ड थोगाना होनरिजे अइना इंटरनेशनल चौदे मोई स्विमिंग पूल याम फजना सारेको मोइदी ग्राउंड फ्लोर सादे मोइदी फर्स्ट फ्लोर दोन साइ मोइदी स्विमिंग काखलागा अदुगा होय मणिपुर दे दम इसिंग दे दम याम कानदि फते अदुगा ब्लॉक चु मोइगी होयगी हानगी ब्लॉक तुम चोंगी मोइ आदे ओमेगा ना हापे मनिंगदा अदुना स्टार चाम फजे अदुगा सिदा चोंगा आदा चोंबदा होयगी बैलेंस इकाई काई भागदा नोय युंजन बखोचन ब्राम तवे अदुगा मोइगी दे इसिंग क्लारिटी जाम सेंगे अदुगा मोइदी इंडोर जो होयगो अदुगी नोंग चुबा साबा खोटबा केम खंगदे अदु सिदि नोंग चुरदि फरक ताबा नगाई नाम तवे अदुगा इक्विपमेंट गुंबा अदुगा होयगी इंफ्रास्ट्रक्चर गुंबा खा वाब माले ब्लॉक चिजु याद्रे ओमेगा अदु वाले अदुना चोंबदा फराम ता आदा चोंगा ए चोंगजु फराम ता अदुगा होय इसिंग क्लारिटी जे याम उदबा सि याम तेन फरक ताइ लोबदा अतै सुजन बखोचन बाउदैदि होयगी ब्रेकआउट तोरपदा याम तेन फरक ताबा याम यावे थागचरी हौजिक मरोय पाव अमोना पिजरी बीजेपी ना इशू लोइसिना बा खोनाबगी महुत्ता चोइरो लोदुना लेरे हाइना कुनराखुं केंद्रगी एमएलए टीएस लोकेशोर ना हाइख्रे
E-Pau Special Journalist Award 2025 ISTV News की staff reporter Tingthau Khogim Sanajabu Mitei amadi Michael Zit Yumnam Yauna Paumi Nipan pikre. India pumada zathariba nationwide strike Manipur sufam kayada sawatkre. Amadi Tungan belusung singi makada lamdam sigi miyam da senthok lami pina ba paikat liba thabak thoram sing amuk ka hanna miyeng changba matam yori hai. Hoji fabu go na de ISTV na pizza paw matang solution jare miyeng tabiri ba singwam ka hanna kurum jare.